Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Limbaga Jyrwa Steve Jyrwa kumula dua juga rensanya Cop Shot kebehe ha India kebelatip kum ke India Best Dancer Season 4 kanong bak Shillong ke jela Meghalaya hi berok kowe kanang yai pau syuk-syuk ha berok kowe keri India kum ke jela ke belak bansei bun kiri don sab kham tam ke put ka tem kerwai ka siau bar ke syar ka kemen ka jela Meghalaya ka pau pertaining kong ha ke rensanya Cop kebehe ha keri India dei haus nam araja nyo ha ka bo Amit Paul ha ka to ka Paul lo yo ra ke kedan baar ha ke Indian Idol Season 3 Nangta haus nam araja shipho ka kerteng jeng Meghalaya kebelatip kum ka capital of India klating shan ha berok kuai keri India lingba ka Jyrwa ka Shillong Chimakwaya ya ka nam la do ha ke India Got Talent Season 2 badminton klanang yai pau shu limba ka Jyrwa Steve Jyrwa ya ka nam la do ha ke India's Best Dancer Season 4 Steve Jyrwa badang kha news nam karta ude nagashnong nomen song ulayo ra ya ka song pisa ka bakhasan laktingka haringkat kuai ka kali Marti Suzuki Swift Steve video kon juga kong BB Jyrwa